Ngam artatin bagi pajak hamau keruat bak saudong kita kitain ngam artatin bapin sa penjob ya i doktor nonglai na ke parti NPP. तू समझा? हाँ. Tehan ray hati kisni ki pemerintah. Habangi wan banyalap election, bat habangi pay jaga social media. Kabangi yo i kalong ba uno ubakren. Banyarong surkar uno ubakren ban kersyani ke NPP. Kawai ke parti ka ong kita gibril ke balasak hit. Kai ka bakren Dr. Bom mentaru ki ong sipit sampai nempo comments ngani tu lupa. Kinsa ong NPP kala ai si perni ke pisai u nak kata daw uyaro. Ai misia. What do you talk? Ya ka bet madam. A few moments later. Hau kepala jong MLA, ulah petno, nak konsensi jonga, nak election program borok kita. Bangangan yang lain nak sek NPP, nak ngapu ke jengkeli. Kumno nak naik kesan dia ke NPP, kumno yang lain nak NPP ke UDP. Dan yang lain nak NPP nama baca amit kilo kaya surah. A few moments later. Dia nak katakan daw ngasim ya ke sinjam, bandan nak ke parti ke bangayang mentah ke National People's Party lan ke parti NPP. Kadau ba kadausan kelong bangayo i bagi dol kinong yalam. Ibala ban le AA naga mendaga konstituensi. Ngaba di Dr. Bom hadin bangilay syong ya perkat bah. Bangi sekolong di badan bok sisa. Ngaba di Dr. Bom hadin bangilay syong ya perkat bah. Bangi sekolong di badan bok sisa. Oh my God! Wow! 5 minutes later. Nak ngapu ke jengkeli. Kumno nak naik kesan dia ke NPP. Kumno yang lain nak NPP ke UDP. Dan yang lain nak NPP nama baca amit kilo kaya surah. Yepi baru ada jabing besar. Semua berat lemsyah pan yalam bakla hamno. Jid nak jingsta. Jid nak jingsta maka rijongi tongkam ikinong yalam. Anut bangkiran ikan enggak kena kawai election ke jangan apa konsensi. Udah way long yalam juga parti. Ubalik ke konsensi jangan ke border. Hadian ke jengik ki jeng ki border ke petnak meeting. Dan seakan absoloi asin ke tempat. Menobe ijat menurut. Menurut bangkok. Menurut. Tenten ngasuprian yang dijengkelan jeng way rong bah ke konsensi jangan syah ngan syukur. Wong ki don ki breu ki berbiang ke kli ki berduna pada ndaki lasyah. Maaf yang akan kami kitin berkemkor. Biang ke kli duna ke jeng syah. Keklik kan keren makin bego pada hilang. Dan kami ada bersyukur nggak berpegang. Berkata, kerai ke joki, pada boleh lah angin jingsta tapi rai dan jingsta. Nah sekarang ini semak yang boleh untuk mengusulkan ngaruh pengusulan dan pipi kalau offer ini asal kur. Tambah boleh. 5 minutes later. Tapi hamdan kalau Kalau mobile semua menarik mereka, jual makan air ini dari geram. Wan hadir takut yang sewan biang dan geram lain berjaya betul. Bahaya pada sakit bagi kau kulon. Hauta. Dan Andre kalau ngerti kamsan, telepon balas ke Bang Ali. Andre ngajian sekarang. 5 minutes later. Delay kumno ngaday usuri tambang agop dan kasuni ilang bro ngaday UPJP tambang ngaday ulotos adonot tambahannya dedot dakot das dengung ka 5 minutes later. Minister ulay banbu mau nongrim hapo yodo lalaki bon kum kita lagi beperta kari bekerja iban riu jongi kan nom kiu kan nom roy namar balai kiyo i tangi ya ke babakla ya ke badai kim kuat ban sengap
พี่บนเส้นชาวบันเกรนตัวเดประคัดเดบันประคัดชีสปาเส้นขนังบักันนุมกระตัวอัศลดี Dengan ringan awak pipi, ngakren, ngayarap ban pensai, ngayarap ban kedau, lengba kikam baka sorkar MDA kalale. Ki parti ki bakeno, menea kapor mengenangwan napo, sening sana ngapek ya ka, hapo YouTube, udon uwe bayalap election, ngakrai nganajar kerten kendiar ro kami lemo bayalap nam taka VPP. Sa check mapiru, hindi mga kausta mga. Uong ba, habaduna briyo haki meeting ki jongi, kamot ka meeting jongki, ngaladu mensim. But habang adu mensim, uong ngapule ka Bible. But hakata ka jingpule Bible jongu, ula batay sa pangkatma, kumno ba nila persya ikinongsyong. Hakapor jong David, te ban ong bangin yalap election but baro ubang kersan yepi uday unong syun telah bakla palat hingaw ni naga party MPP ngiwan sama kerwat ngin sa lake sikiway ki Jakaru ban ong kine gidai ki nongren ki baka NPP ka yen kine gidai ki kam ki bangilale kiway ki party ru ki don ka hok ban yalap election ki don ka hok ban keno yang ikat bakimon tangba ka NPP da lele ru kanom khot yaki kinom syun lano ru ka NPP kanom khot yaki kinom syun namar bale ni yang ha kanom rim ka jing start baro ngidon Henry don katto kan engut kibala aban long kinong hikai ki bastak don katto kan engut kibanang ban kren ban pengait ban pasutu don bunru ki bastak tamba kimla aban pensai kiwe te hang ni bang ong baro kibadon kasap sngeu bha pendon kam yaka ban pensau tu lem yala ki parlo hamau kerwat PN re UMDC UN denam deh lajayu kita kiliat sini ngayo sngeu bau MDC na mau kerwat ubalong kum UIM ula resign la kata kam don pi ban resign kendau kadon kadau kacirwai jong ba rana mo kacirwai jong ba rana ngam kwa ban ruai lut hangne nomor kastur jong akablong tangba kaong imat kadon kadau 5 minutes later. Asking the Honorable Chief Minister of Meghalaya when Kong Amperin was dropped from the cabinet. Kong Amperin was in Delhi. In the first day, she was there as a cabinet minister. And the second day, she was there just like an MLA. This decision was made by one man, without informing Kong Amperin. You go and ask the Honorable Chief Minister first with regard to this, then you'll come to us and ask what is going on. And in fact, I would like to tell you, nothing is there in our party. It's a personal choice of the Honorable MDC, where he felt that there are certain issues, which is his personal issues, where he resigned from the EM post, but then he's still there with the party. He is the MDC. That's what I told you. He, as far as our MDC is concerned, it is he who resigned from the EM post. You go and ask this government what they have done to Kong Amperin. See, as far as VPP is concerned, we are very clear right from day one when we started the party, whether it is 2023 election and most importantly post 2023 from 2024 MP election, then comes MDC election. We welcome everyone who subscribe to the ideology of the party. We welcome everyone. But then to say that, you come and we'll assure you that we'll give ticket, no. To each and everyone, we said, you can come, you can ask for ticket, but the decision is with the party. And if anyone comes with the sole intention that I'll join VPP to get a ticket, then we said right from day one, please don't come. Because we cannot assure, because it is, as I have told you, it will be a collective decision. It's a split, or it is a one-man decision, I'll tell you. As a party, it is always a collective decision. It is a collective decision. Whatever decision we take as a party, it is a collective decision. It's not one man or two man. It is a collective decision. No matter what the other party or the opponent will try to pain us, but then we know
we are inside and we know. And Baaden is the MLA of Nongkrem. If the party still entrusts him for 2028, he'll contest. Otherwise, even Baaden also, if the party does not find him fit, he won't be contesting. That is the stand of the party. It's not me, it's not Baaden, everyone is the same. Okay. Kan UIM ban resign. But utaw ba resign ro uday na ka party ka baong ba? Ngin lek chagi sinong kitaw ban paniatli yo pai ban rio. Ban pengimbang ya ka jai ban rio ngidai paniatli. Kidon sawot ki MLA ya kata ka party. Mentakan nomor POE ki bikila yala election. Tang sawot ro ki medai jengmot. Amdai ba kena Dr. Bom. Baik social media kim kintam. Kidon tang arngot ki balai yala election. Jayu ki arngot. Lada tang sawot timla banyatli. Piong ini ya penteli ke jai benriu. Kat sabalai pia benriu. Ngini ya poisono. Pai hi mapise kata kamdai ka jingkin no jonga. Kamdai ka jingkren bain jong Dr. Bom M. Baro ki jingkren ki don hapok social media. Kita mo ki ban pengiatli ka jai benriu. Nga ong Hai siya kandidat ujongi. Ngalapek ika jingkren jong doktor Profesor Nolai besom hadin jonga kandidat jongi. Teng ngaro ngabukti buik kecak ngakwa baun bailan iki wai kumbaki bainya u. Tamba kapang apa iro ngamlap. Di habaga BPP kala yalap election da opum no. Kapisa shim lagi wai. Kabut te sanimo. Haba pihikai ka jing bhaba ka jing shisha. Kisah hikai kumtasa. Minister tolek tips ni janmit tolek rakat ke bomon. MP kata bakla. Habangi bah hikai banlong ki babha. Lada dei haba dumru ngi bah. Lada dei haba syair ngi dei ban bah. Lada ka slap ngi dei ban bah, lada ka rang ngi dei ban bah. Kata aja ke jing bah. Bat uneu kandidat jongi. U Profesor Nonglan. Udei u briu u babha. Ukuran tangga nong rim lajong, bak ngasko sarong manitu ipian ni, ulat ho nyeo teli kikop, san teli agak tin kasi, bak ar teli kikop agak tin pareng, udai unong thok kot, hagapor ba baro gile hala ngi kwa schedule, ngi kwa ban penrung ya agak tin kasi agak kernit ke perang, dei une urang ba ubasom kop, thok kikot penrus pa ya agak tin kasi, namar balik. Tang kakintin kebabian ki jing thok jing tar kibabian ki magazine kibabian ki articles kibabian ki kot tang kata kakin ka sorkar kan sa ay ka jing itu tedei une u kandidat ujongi u bale kata pai ba be hakine ki kendiat sni u union minister u Nitin Gadkari u bape ya ka Ministry of Road Transport and Highways ulawan hasilom but ulakhap ribon yakin reuteli ki National Highways ki baniat hapo kajala ka jongi. Kajing penyo pisa ka balakot sa ka Sun Post au hajar kulur. Tang ha ka bayide ka surok. Ka Union Minister Nirmala Sitharaman ngaro ngaladon lang ha ka tugas ngi ha boy rombong. Lakham ribon ya ka way ka project. Bantiliat ya ki spices lanek yo using. Yo semrai, yo somret bat kiwi. Kijing penang tengkang, banten tiu ya unong rap. Hakipor ki pamin swa, unong rap sing. Usya lebeng lane ngamong sa lebeng. Ya kador untip ndapoy hayo jayu. Namar balay ki control kineki mahajon lane ki middleman. Dayo saupo tengkang kilo. Nadu bapli ya keneka, jaka banteliat ya using. Kato kesentar kalaong long kat balong saupo something ka sikilo laki kena berpinyo nakane kesentar. Dikatahi kapan seluruh yang unong rep bapleng mentagi lak pandi yang marep jongi akador kebabian. Desa sisimpan ngakwa aban apili fish ya baro ginong sumsunong hangane katany mau keruan. Ya snok tilang. Balay nga ong berpidai ban ya snok tilang. Lada pipen job daki weipat ki kandidat naki weipat ki parti kum bakile hakapor bayalap election ka basua kecapai ya ka sorkar anda job makiru uta UMP ubadon hadalhi ubadai banyak rengkat pat ka sorkar jela u kelalong penbat unong wo kejap
Pitaray karoy kapar, ka development ki sanction baper, kinpoy hakong kata kapar. Nga ngaong kinongwan. Ha ayaw Dr. Nonglay jongi, uba ka party LPP kay penyen. Anda ulay sa Delhi, kan sa don ka jinga tri rinkan. Hapadang ka sorkar jela ka jongi, bakun sabut din, yagi kam ki basa ateng hapot Delhi. Kata ni ong ka teamwork. Tiku mga laong mane, kinong mau kerwat kim deisu ki basa din, ka information baru ngidon hapo mobile. Pat ngaong iti, ngam R13. Bapin sa penjob, yaw Professor Nonglay, naga parti ka jangi ngin saya trirengkat bakata ka jingi trirengkat jangi an sa penjanay daga jinglong MP jogi mene abang apoy hapo laimer Maria Cross ka jingking selfie ngadang ong yo driver ani mensuat me Maria apoy hang ne lahab yang lain de blok henry menta apoy hang tu ngas mau badan sa Amerika kasurok nang tay siya karo airline nang siya karo airline undon suka sa blok. Kau baik baik, clear deh se tentang mano balik ini. Mano ba penjanai kini kisurok kijongi. Kadai ke sorkar MDA. Kadai ke sorkar MDA kabala ban pengek sa Delhi ban ong ai sanction ni ngidon kami kini kisurok. Kabas ngausi galong. Namar ba jurus lak. Kahe ke saw. Katua ke surok balik sa dauki hajan la ilengkot. Kiong hana balak tu ki minister NPP tu ha surat la mo ban kontrol ka Mariang la dala ban tit ka Mariang daga pisah nga tanga ong man bawan ka eriong in kawe daga pisah sno bahawat wan kawe daga pisah ban like syarat kaying kasem mo ka Mariang kampek te ka pisah daladai ka por bagayat dadai ka eriong karat baik dadai uslap ru pentut baik tehan re pedang kini gicing ya no bio imenin balik itu asai umday ba preston ula lek sasai umday tang baulay ula angin sa taulan kumno bansna ka surok temporary bagi pai ba ki basa ko da chlong kinio balik pai sa tau ki pai ba ki basa ko si kenenti kila ban poing kata kadai ka sorkar MDA